PUE ba mentang singi ngaya rakat-rakat badu Union Minister. Dr. Jitender Singh beri na PMO Office MOS. Mentang idon kam ya ka double engine government. Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar. An ALHEC Chief Minister. Yes. Uba ALHEC habai keren bikinong patay kubor hakan rutrek urempang arajar arpulai. Hadian bulan dak mantap kerteng menekonik election MLA na kapentor umpra constituency. Ulang baya ke sarkar hakari India on senchar ru Modi bad ha Meghalaya ru kandai ke sarkar Modi. Haka ba uba ALHEC unlong menteri rangba. Ule penpaw ke jengkerman bo un job yang ke election bad ke BJP ru kan job bon ki kertong. Balada ke BJP ke tau sarkar hadian kan ke election banwan un shimti yang syuki menteri rangba ke jela. Kini kejengkam uba ALHEC lapan bitar yu MLA ke BJP na ke South Shillong constituency uba Sanbor Sulai. Hakaba uloong ba kejengkam uba ALHEC banlong menteri rangba kalong ke babak Shibun. Bad ke BJP kamde keseng jong uba ALHEC Marway ndre ke BJP ke dega National Party. Kumta ya kanu karai un sasyim degi nong alam jong keseng ki badan Delhi. Uba Sanbor Sulai uloong balada keseng ke terwayu ban shimti ke kam menteri rangba ke jela ulong uba Kloy. Bad un ko ngo ba je jing tha je kenong alam keseng kumbau ula ko ngo ban shimti ya ke kam menteri sarkar jong ke jela. Mana ba ALHEC la penrai na dia ba lara ka BJP kawan ka bor indai mi ku muka menteri rang ba Ba hek umla banong daladi un puturai daladi bang ada bang long Chief Minister la BJP ka job. Ha nama ka BJP ka National Party kam de ka parti jong ba hek maroi. atau sekolah ada kawan bentang terwai pipit trek na belum siap Kasong be hapo Delhi dagi mana ka de kawan ka direktif Delhi bagi na minister apa ka lawan ka direktif ngigum ka discipline party ngi chimbe. kamu ya kini ka kam chief minister La Delhi ki be ya na po Delhi ki bit yang abang lu Chief Minister kalau ban chakri ya ka jela. Ngidang ya pechwa kumno bagi pa kinjit yang i bangin job bon kisit. Bat hadian mangi la job la yo ek result jong ka election ngin habjit na ka parti uno ubanlong utaw leader. Ya ka pemerintah ngam patla banong ye namar bangi khimi lenti ba ka de ka sin ka badingkong ngin thau history will create history that even in Meghalaya this time ngin job bon tri kisit.